Greetings, everyone. How you all doing? Welcome to another class. We're going to continue with present perfect, and this time we're going to talk about negative sentences. Саламатсыздар урматтуу англистин үйрөнүүчүлөрү. Бүгүн биз present perfect темасын улантабыз. Бул сабакта биз терс сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Negative sentences, терс сүйлөмдөр. So, basically, it's the same thing, but we just put not here, okay? So, бул ошондой эле нерсе, бул I, you, we, they ататоочторго have коюп туруп, have дайым болот, анан not'ду коюп коебуз, анан кийин past participle. Анын кыскасы haven't болот. Have not'тун кыскасы haven't. He, she, it ататоочтору болсо, мисалы үчүн has not плюс past participle. Же hasn't кыскасы. Okay. Мисалдар. I haven't seen your glasses. Don't ask me. We haven't cut the cake, so you're in time. Is Eichel back? No, she hasn't come back from the store. He hasn't been to school this year. Okay, so I'm going to talk about never and yet. But before that, I'd like to go over the translations. Азыр мен never жана yet жөнүндө сөз кылам, бирок ага чейин моларды которуп көрсөк, I haven't seen your glasses. Don't ask me. Сен очкиңди көргөн жокмун. Менден сураба. I haven't seen your glasses. То есть көргөн жокмун. Ушул алгача көргөн жокмун. То есть өткөн чакта көргөн эмесмин эмес, көргөн жокмун. То есть азыр могул жерде түшүндүрөм, yet'те. Don't ask me, менден сураба. We haven't cut the cake. Biz keseлекпиз. Torttu. Biz torttu keseлекпиз. Ошондуктан сен убагында эле келдиң. You're in time. We haven't cut the cake. Али keseлекпиз дегендей ойду берет да. Is Aygul back? Aygul кайтып келдиби? No, she hasn't come back from the store. Жок, ал магазинден келелек. То есть Али келелек да. Келелек деген ойду берет. He hasn't been to school this year. Бул жылы ыкскөлгө ал бар элек. Али бар элек. Okay. Мисалы үчүн never. Never деген бул эч качан. Никогда. Yet бул ошол Али да. Кээ бир учурларда биз yet'ти колдонсок болот. Али дегенди күчөтүш үчүнчү. Мисалы үчүн азыр never'ды айтып берейин. I've never been to Greenland. I have never been to Greenland. I have never been to Greenland. Мен Гренландияда эч качан болгон эмесмин. I've never been to Greenland. So, бирок бат айтканда дагы мына have түшүп калышы дагы мүмкүн да, бирок аны айтасың. Ошо айткан чакта түшүп калат да. I've never been to Greenland. Okay? Мен эч качан Гренландияда болгон эмесмин. Дагы мисал үчүн I've never tried Chinese food. Мен эч качан Кытай тамагын жеп көргөн эмесмин. I've never flown in a helicopter. Мен вертолетто эч качан учкан эмесмин. Have, never, анан past participle'ды коебуз да. Туура этиш болсо бул ed болот, туура эмес болсо past participle туура эмес этиштин 3-чү столбиги болот да, 2-чи эмес 3-чү. Себеби 2-чи бул өткөн чакка, Ошону унутпайбыз. Okay. We haven't had dinner yet. Деген бул биз Али ужин кыла элекпиз. We haven't had dinner yet. Yet деген Али да. То есть бул өзүнчө ушундай Али дегенди айткыңар келсе ошо yet'ти коесуңар да. Бул анан күчөтүп дагы берет да. Мисалы үчүн мен али бул фильмди көрө элекмин. I haven't seen this film yet. Да. То есть I haven't seen this film десеңер деле болот. Мен бул фильмди көргөн эмесмин. Негизи көргөн эмесмин да. Ушул алгача көргөн эмесмин. Али көрө элекмин. I haven't seen this film yet. Али көрө элекмин. Мисалы үчүн кыргыз тилде мен бул фильмди көргөн эмесмин менен али көрө элекминдин айырмасы эмне? Айырмасы кандай болсо англис тилде деле ошондой эле да. Мисалы үчүн I haven't seen this film. Мен бул фильмди көргөн эмесмин, же көрө элекмин.
Мен бул фильмди али көрө элекмин деген I haven't seen this film yet. Өкөн айырмасы эмне? Айырмасы деле жок, почти. Просто али деген күчөт берет. So, yet ошол. Могул жерлерге да койсо болот да, мунучу. Могул жерге койсо болбойт. Себеби мааниси менен болбойт да. I haven't seen your glasses, don't ask me. Мен сенин очкиңди көргөн жокмун. Менден сурабаа. We haven't cut the cake, so you're on time. Бул жерге койсо болот. We haven't cut the cake yet. Биз али кесе элекпиз. Ошондуктан бул убагында эле келдик. Да? Же могул жерге койсо болот. Is Aigul back? No, she hasn't come back from the store yet. То есть магазинден али келе элек, Же могул жерге. He hasn't been to Isikol this year. Бул жерге да. He hasn't been to Isikol yet this year. Да? Хотя бул жерге койбосо деле болот экен, Бул жылы Ысыкөлдө боло элек. Али боло элек, То есть бар элек. Okay.